Običaji i verovanja. Kalendar. I evo nas u Magnumovom kalendaru, delu programa posvećenom narodnim običajima i verovanjima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog apostola Filipa. Ovaj svetitelj rođen je u Vicaidi. Od malena učen Svetom pismu, odazvao se pozivu Gospoda Isusa Hrista i pošao za njim. Po silasku Svetog Duha, Filip je revnosno propovedao evanđelje zajedno sa Jovanom Bogoslovom i apostolom Vartolomejom, i to po Aziji, Grčkoj, Indiji i Armeniji. Od mnogobrojnih njihovih neprijatelja Gospod ih je spasavao svojim čudesima, te su im ljudi prilazili, isceljivali se i mnogi neznabošci preobraćali se u veru. U vreme cara Domentijana, 86. godine, ovi apostoli su u Jeropolju umrtvili svojim molitvama ogromnu zmiju koju su neznabošci obožavali i držali u hramu. Potom su vratili vid nekom Stahiju koji je bio slep 40 godina. Ozlobljeni neznabošci, ne shvatajući njihovo delo, razapeli su ih na krst i upravo tada strašan zemljotres rastvorio je zemlju i progutao sudije i mnogi oko njega. Uplašeni ljudi pojurili su da skinu mučenike sa krsta, ali apostol Filip već beše izdahnuo. Njegove mošti kasnije su prenesene u Rim. Običaji i verovanja. Kalendar.